Konjel Nachom, Sandok Sabalojari, Akasbani Imphal, Hauzik Ayuki Pung Tarit Makaitare, Manipuri the Pauta Minesi. Akasbani Imphal, Ngangom Kiran Pau Pajari, Ahanbada Marway Pau. Imphal ki Rims Hospital da ngarang numidang athengbada khwaidagi nongna mioi ahum coronavirus positive oiba thengna khibagaloinana Rajya da COVID-19 gi active case 39 surei thani lepruba tungda lebak asida ngarang dagi domestic flighting paiba hokre amasung lebak asida COVID-19 na narambada gi farkpa gi changa si hojik chadani fumatoi 10.9 yaure Imphal Rims Hospital da ngarang numidang athengbada khwaidagi nongna mioi ahum coronavirus positive oiba thengnare Rims ki medical superintendent professor says Arun Kumar na ngahaki mamangda Akasbani Imphal da hai mioi ahum adu sahi kun amasung kulhumdoi suraba wangoidagi nupa macha ani amasung sahi nifu mari rom suraba yumnam huidrom dagi nupa amani wangoidagi nupa macha ani adu handakta Chandigarh amasung Delhi dagi Manipur da halakhibani aduga yumnam huidrom dagi nupa aduna Assam gi Jorhat dagi purakhiba mioi ni Makhoi ahumak ngarang numidang Rims ta puruktuna hospital asigi COVID ward ta thamduna layengba hore mahangna hai wangoi dagi nupa masa amadi khongnaung na bagi layong thengnaba natana atopa ani adudi layong amatta ude makhoi ahumak darka leba hidak langtak sing sizinaduna layengba hore Imphal ki Rims hospital ngarang ayuk mioi ama positive oiba thengna ki madugi tungda Rims ta test tawkiba mioi chamri taramari gi manungda athengbada phangkiba result ta Imphal West jila dagi mioi ahumadu nauna positive oiba thengna ki bani Amaramda Imphal ki Janimsta ngarang punna sample summary kun test tawbuda numidang waramda mioi ani positive oiba thengna ki madugi mamangda hospital sida ayukta su mioi ama positive oiki masi tharaga Rajya COVID-19 gi case kun thamapan sure masigi manungda mioi maridi naba phaduna hospital gi discharge tawkre hauzik Rajya COVID-19 gi active case kun thamanga leiri Gawadagi Manipuri Masasing Pudana Manipur Tamna Lakiba Rail Garida, Haukiba Nomajing Namita Bihar Kamningaida, Miam Nung Tazalakpaki Todok Adabu, Mukhyamantri N. Biren Singh Kan Yaning the Wafongdokre, Twitter Thagat Puwarolamada, Siri Biren Hai, Bihar ki Mukhyamantri Nitish Kumar Todok Adu the Channel Meshin Kudak the Pananaba Apil Tokre, Todogi Matanga, Yangshin Binanabasu, Kendra Rail Mantri Pius Koel the Hijakre. Rajya sida lockdown gi chana kanglon thugai mioi sing phagat pagi thabak makhata na chathari ngarang su Rajya sig mafum kya dagi police na mioi chawnga taret makoina tongpa gari samri manga phagat ki makoi dagi sel oina lupa lesing yang ki mapan chahum kun fine oina thian ki Manipur da ngarang numidang mayai orap kan na yuhar haki adumoinamak yuhar habadu da thoidokpa amanga ta sing thokibagi paudi phangde aikhoi gi pawmin hai numidang pung 9 minute tarani thoi chatpa matam da hakiba yuhar adugi epicenter Bishnupur jila gi morangri kha nongchupta kilometer 13 rom chatlaga leba mafamda lainung da kilometer nifulu ba mafamda ni hairi pawgi marak thatna atenu break ama COVID-19 ga mari leinana khangan jaba khara sapun sizna duna yamdrabada second kun changna khutsa toina hamdokpiu mioi khuding makna yumdagi chathokpa matamda suksoi soidana mask upiu mafam zadana loktin sitpiganu office hospital amadi meeting ba mafam singda social distancing haibadi mi amaga amaga gi marakta yamdrabada meter amagi arapa thambiu lok khuba laiho horaba amadi soru honbada waraklaba loinana COVID-19 ga mari leinana ka hena pungning wakhal sontharaglaba amadi leitafam khanglakta ba yawraklabadi COVID control room ki phone number 1800345381 call to biduna akupa marol tanabiu loinana district singi oina akupa marol khangbining labadi district singi control room da phone to binaba khanganjari paujenjari ba National Health Mission Government of Manipur Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal lagini Tha ani lep roba tungda lebak asida ngarang dagi domestic flighting paiba hokre masina tongan ba sahar kaya da panduno lairiba mioi singda chawnu khudong chaba phanghallei Twitter da thagat pawarol mada civil aviation mantri Hardip Singh Puri na hai Andhra Pradesh dagi ngasidagi aduga nongchu Bangladana thasi kunipan dagi aeroplane sing paiba horgani Imphal ki Bir Tikandrajit International Airport sungarang aeroplane marida mapanda pandunu leramba mioi samri nifunipan puraki passenger singadu Indigo Airlines ani Air Asia masung Air India gi amamamda purakibani
राज्य सरकार की नौना समदोक्लबा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP की मतुंग इन्ना मियोइसिंग अदु मखोइग मरी लेनबा इंस्टीट्यूशन अमसुंग क्वारंटाइन सेंटर सिंग पुखरे हारी क्वारंटाइन सेंटर सिंग अदु दा पैसेंजर सिंग अदु निमित 13 नि अदुगा मखोइग सैंपल टेस्ट तौबा नेगेटिव ओइद्रो फाउ थमगनी वंदे भारत मिशन की अनिशुब तांकक ngasi हौरगनी मसी जून 9 फाउ चथगनी UAE दगी ख्वाइदगी यामना एरोप्लेन पायरक नब थौरांग तौरी दुबई दगी एरोप्लेन यांखै तरत पायरक नब सिल्ली अदुगा अबु धाबी दगी न अतोप एरोप्लेन कुंतरुक पायरकनी मिशन नसिगी अहानब तांकक तौखिबगुम तंगाई फदो मियोसिंग द खुदोंग चाव पिगनी हौखिब सयोल अनि असिदा वंदे भारत मिशन की मखांदा UAE द पंदुनो ले भारत मसा लिसिंग तरुक लोम लेबक असिदा पुथोरकी हंदकी तांकक असिदा मपाल लमदा लेबा भारत मसा मसिंग हेन पुरक नगदमक फ्लाइट मसिंग सुहेंगत अनगनी गल्फ लेबाक सिंदगी यामद्रबद एरोप्लेन सामनी पुरोमदा भारत मसा लिसिंग कुलुमदोरम पुरकनी लेबाक असिदा कोविड-19 नारंबदगी फरकपगी चांग असि हौजिक चादा 94.5 यौरे केंद्र के हक्सल मंत्रालय की चेरोल अमद हाई लेबाक असिदा हौजिक फावद कोविड-19 नारंबा मिय पुन्ना लिसिंग यांखै तरत चात्रेट कुन नाव फदन हॉस्पिटल की डिस्चार्ज तौखरे हौके पुंग कुन मरिदा कोविड-19 की अनाव मिय लिसिंग हम चनी मरिफु नाव फकी कोविड-19 की कंफर्म तौर केस मसिंग लाख कम लिसिंग कुंथ्रानी 5 यौरे हौजिक एक्टिव ओरिबा केस मसिंग लिसिंग हुमपुत्रा तरत चाम अहुम नहीं आसाम द नौन कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा केस तरामदोइ थंगखिबग लोनना राज्य दुदा कोविड-19 की एक्टिव केस मसिंग चामरी हुमपुत्रा सुरे राज्य के हक्सल मंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने ट्विटर थागत पुवारोल दहाई राज्य दुदा कोविड-19 के पुनब केस मसिंग 938 की मनुंगदा अनाब हुमपुनी तोइ दिनाब फकरे मे मरी न सीखरे त्रिपुरा दा ngarang मिय मरी अमगसु कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थंगनरे मखोइ पुमनमक मुंबई दगी रेलगाड़ी द हलक्खिबनी हाइरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ना मसिगी वाटहौरिबा क्लास 10 अमसुंग 12 की बोर्ड की परीक्षा सिंग लेबासिगी एग्जामिनेशन सेंटर 13 दा पांगथोकनबो वारेप लौरे ट्विटर थागत पुवारोल मद केंद्र की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्री रमेश प्रोखियान नि सांगना वाफमसे फोंदोखिबनी परीक्षा सिंग से जुलाई अमदगी 13 फाउ पांगथोकनी हानादी CBSE ना सेंटर लिसिंग अहुम खक्तदा परीक्षा पांगथोकनना बलेपलंबनी फिजिकल डिस्टेंसिंग की नियम ngaknaba मसुंग महिरोसिंग परीक्षा थाबदा लापना चतननबगिदमक एग्जामिनेशन सेंटर मसिंग हेगत हनबनी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन मतुंग इन कोविड-19 की कंटेनमेंट जोन सिंग द एग्जामिनेशन सेंटर सिंग अमत लैरोय मसुंग महिरोय सिंगना मखोय के सेंटर तमना चथोकसिन तौननबगी थौरांग सिनबगी दायित्व राज्य सिंग लौगदबनी इम्फाल ngasi phongba pause singi maroyo pau singi damak wahengbam Washington lere Washington thagachari kiran Idul Fitr की ngarang pressuti oikiba maramna ngasi Imphal da sana lepak natana tei pausi amata phongnadre nongthak lambida ahan boina aeroplane namioi chamri humpu pusilakre home quarantine amuk tokre institutional quarantine da lehan kre haiba pauna sana lepaki ahan bai headline oiri Manipur dagi na mioi cham kun pu kre hairi Manipur की COVID-19 positive case kuntra taruk active case kuntra ni thoi shure एक्टिव केस कुंथ्रा निथोय की मनुंग दतारा मापलदी चेन्नई दगी हलक्खिबा मियोय ओइरी हाइबा पाउना पाउसी असिगी अनिसुबे हेडलाइन पीरी मसिगा लोइनना जिला की ओइना पॉजिटिव केस लैबगी अकुपा डेटा सु उतली मपान द पंदुना लेरंबा मणिपुर मचासिंग लेप्तना चंसिलकपना मखोयगी क्वारंटाइन तौफम सिनबदा सरकार द चाउना सिंगनाबा अमा ओइरे मियामसु वानरे हाइबा पाउ होम क्वारंटाइन तौबा यारोय हाइना लुप तरुकना एयरपोर्ट ता थमजिनखिबगी पाउ Manipur da ngarang numidang Richter scale da magnitude 5.1 yongna juar hakiba nisingbagi pausi asida phongli sanabagi paudana hockey legend Balbir Singh masagi sahi marphudra manga subada laikidre prime minister amasung sports minister na awaba phongdokre heba pausi asigi sanabagi kalamda phongli kiran thagachari Washington aroibada maroyo pau amohanna Imphal की रिम्स हॉस्पिटल दा ngarang numidang athengbada khwaidigi nongna mioi ahum corona virus positive oiba thangna khibagalana राज्य sta COVID-19 की एक्टिव केस 13 sure tha ani lep luraba tungda lebak asida ngarang dagi domestic flighting pipe haukre amasung lebak asida COVID-19 narambada की फरकपगी चांग asi hojik 4.9 yore paulo jare